kuba njye nawe ndi kumwe nawe nibwo butunzi bwawe. Okay, sawa. Basi ndakubaza sivyo? Wana gange tubayeho. Wana genda uri mwiza sivyo? None mu basi ndikota kubwiye. Primo nabajya bose bajya ba isabande bande basutuba bazi. Nta n'umwe upfa kumuvugisha sivyo? Turamenye gutandukanya intuze icyasi n'uruhu sivyo? Primo aragukunda ariko njye mu nta n'umwe ndagufitiye sivyo? None ugerageje kubiraba n'amaso yawe ndazurakuze sivyo? Urazi bro nakubwiye nti ibintu byose bigenda gake gake nta mwana avuka uwo munsi ngo bitagenda arabanza agatambara uri kunyuma rero nta comment ishaka ku bintu bijyanye na by'amahanga sivyo sister urazi ndagukunda sivyo kandi ukema sinifuza yuko wa mu buzima mu bubi kandi ubona byiza sivyo icyo ubona rero urakuze sivyo ufise gufata decision nk'umuntu akuze we niba ubona gukunda kandi ukabona yuko azogushobora wewe muzoshobora kubana neza hagutunga ko ugiye kuzifuza turi nyene Imana irafasha ugasanga ibintu biragenza ukundi kubona sivyo ariko je vraiment ibyo umuntu yenda kuronka vraiment bro nutu ndambwira ngo shonje no sivyo nyene iki cyose nikubira imagine cyane ngenda kubwira wait gende njya egman mandobiri shaka kumenya ibintu biri ngaha nawe nyine ko ndabifundura harimo byinshi nawe kadomo ni maka kwifundura nimungayire si byinshi cyane ariko nimungayire gusa harimo n'ibyamura mu kazi wanjye nawe umumpere ashobora mushikira muri ikibazo nishimye cyane kandi wambwiye ko hari muri ibintu bya Jane ego urumva namwibagirwa niwe mbanereyeho niwe mbanereyeho ahubwo ariko umwanya wose masanga sindamubona yagusezeye yasezera igihe mu mirimo rero kubwiye oya cyakenze gute kugira nabikubwiye gabasha yagiye mu mirimo mu mirima rukuru hariya ruguru biriya ko yasize ntabwo yagiye nutwe gusezera ariko ntabwo yambwiye kubera bimbwiye mu gitondo ko ari yazindukiye rero nzi yuko waje ahubwo abizi samarega aragoye nyine nta kundi nzajya mufata uko ari nta kintu yigeze ambwira usanga yihenze usanga byamuciyemo ariko ntugire ikibazo ndamubwira kandi igikuru ni uko twese tugukunda kandi rero dushaka ibyo bimenye yuko muri ino nta wundi muntu dushaka ari jewe ari mukazawe twese turagushaka kandi turagukunda twe twakwakiriye nk'umukazana wacu hano muhira umwanya wose tuziraza wumve neza kuri muhira nubwo noba ntahari uzomenye yuko uje muhira wisange wumve ko uje mu muryango gukunda twese turagukunda urakoze kandi ndabakunda cyane kandi ko nanjye nzakubera umwana nzi ko ni ukuri je nakwakiriye nk'umukobwa wanje hano sinifuza koza nk'umukazana aha wumve kuri muhira iwawe umwanya wose amasaha yari yose uze hano wisange kandi kinaco urabona isaro hano hano nta bantu basanzwe ndahakirira yisaro ndayakiriramwo abantu basa agaciro kuri je abantu nubaha mpa agaciro iriya saro yindi iriya yindi niyo nakira abantu bose abantu bose baje ndabakira hariya ariko hano bisobanura yuko ndakubaha ndaragukunda ndanaguha agaciro urakoze no urumva ndagukunda kandi urabizi kinaco n'ikibazo tuko turitegura ndazi neza ko vuba Jamila azokwemera kari muzobana ariko nk'umukobwa asa nkaho arendeye kwanga umukobwa mwiza nkawe yo mukura he muri gisagara murakoze cyane nuko kandi ndishimye nje ikintu cyambaye kinshimisha nshimishwa no kubona ufite mabukwe nkawe kuko mbona iryo joro bya mbere nawe mbona nanjye ndaryoherwa kubona afite umukazana nkawe cya mbere na mbere hagiye nicyo nkiyumvira n'umukobwa asa nk'uriya bazozana abana basa gute ndura nkabuzi kuri basa gute ntacyo numva nyine ndishimye nkumva nyine ko ndemereye rero nari nciye hano nyine nje kureba nkuzane n'ibi bintu najya nsabira uruhushya ngende atari ndi fano nyoma oya mana ukurumva kandi nawe wabonye ko animare nyimare
iwanye none mabujundi dufise n'uwaye songa none wewe ndakubaza akazujejwe n'aka kukugurura imodoka abasohoka bose. Okay gute udashobora kumenya ko basohose hajya ku muryango buri hehe bagiye ryari karakunani usigaye unywa inzoga oya inzoga zahiye none gute bashobora gusohoka ntubabone ukaza kubambaza sha none nagiye muri toilette ntuburi byo widefana we kakunaniye wewe nutahe subira ku gatumba umviriza kwanza hari gishasha niyo barisi ho bari bagiye bisa hari gishasha nyamba batacu waruzi je narakimenye duga kwijama kanga nagiye asha ndaje mbega igihe ntuze wamushire ujya muhungu uyu mwana w'umukobwa da Kisra umushiri wa Jamil kanga yagize iki ejo yari ngaha n'amakado menshi ejo warabizi kubizi kandi ariko biravugwa ngaha hanyuma amakado menshi yarazanye aramubura so yarari hari Saint Valentin hari Happy Birthday maza ndakubaza nibyo kandi ibyo unzi niko ndakubwira gusa ibya hanyuma amaze kumubura umukobwa cyari subirira iwabo uri ngaho indani umuganira n'amabuja je nigumira hariya hanze ukareka kubimenya gute umva nico cyakuzanye none hari ikindi ndaguha amakuru mashasha jenga mfise akazi kenshi mfise ibihuzo byuzuye ngaho sindateka mu mwanya bazoba bagarutse hakuza kumfasha tumesure bya bihuzo uri kuranzanira Krisa Jamil we ivyo ngaha birakuraba ujejwe nako ku muryango gusa ego kwe wo kumesa kugira iki guteka je naje byo nibinda ubuze ndakubwira gabanya umwarumwa gabanya isaku imisozi isaku muserereko we ni gute nta kindi uzoduga n'amaguru yahe ayo nyene yiwawe nizo kuduga nyamba je ndakunzana urusaku ndarukuzanira wewe hanze ntabwo ntwara nzomire ndagumve hanze nimwumva sha uzocomera ko je ndumukozi wo ku muryango nawe uri wo mu nzu kunda ubivuga uzi ko bizogukwegera bizokwegera wewe ngaho indani ko je ndi hanze zo kwihakana ya umve irenze umunwa riba irenze impinga uragenda uvuge uragaba wewe uravuga rero ncanganye muhagaze rengana genda oya ni buke sha nawe iyo uri uragenda hanze ndakubwira ko tumesure bijya bihuzu umfashe jewe none ndumukozi wo mu nzu je mwana kakunaniye wawe uzi wajura zimeze iyi koti kubonda yambara urabona agenda yimeze eka sha yarameze mwinda uco ndani ricaye ego kweli wicarira isaku gusa utazi n'abasohoka n'abinjira uzi gusa bya Krisa na Jamil hari umuntu ntaranyene turiko ko nani bakatse ibyo mu ayisi sikina ngaje nuko utunzikanye yuko aza durire ngaye masaha none nuhira emanye amatonga 5 no ari andi ba ahenda biri bwana tende bakakumanga adamu yokara amatonga ari andi biri kandi niwe aza awa alo muse uri he ega twe turi ngaha mu mirima kaje kurondera rero Musi yarabukeneye ari imirima dai karabona ngo nyaruka rabukoresha umwanya kabisa Reka dufate ngaha amaso ntago marenga basubira mu telefone Umse nyaruka boss ndo byamuri nyaruka akoresha umwanya
biramucyoza ngaha amaraso arenga nk'ahanya ubumara bukwica ihangane Mbona umaze kuba bwinshi nagumenda tugiye babasha mahame tugende yarafamuze inzoka yamuriye seko anavyumvise naciye mvana umuntu amuvura muvura inzoka none ndayizi si wowe nyene Kujina kuvura inzoka none umviriza hamwe utakaza dufise umviriza uyu mugenzi wiwe arazi kuvura inzoka namwe ndamubwira ngo abyige kandi yarabyize arabizi muvure Upereteze kuvura inzoka papa ko kumeze uko ntavyuzi Nateze kuvura inzoka umviriza rondera umuti nka kurya yahora abigira namwe umviriza ari muri nyarutsa umva ari muri kubona muramaza guterana amajambo ngaha umva ari umwana w'izina umwamagaye yihuta abikora turi utanga ihangane aha nafashe ngama ariko ndondere ikintu mufanya gufata ngaha mfata hizi amaso ntarengana kwa amaso aduza akamwinjira n'indani ndababaye sinumva ibintu bikubwira wewe umusaza wumva arakomeye cyangwa agwara kubera iki arakumenye none wowe wagiye nyine kubona ibaze kisa vyava amuzaniye kado n'umusheri wiwe nari tukamubwiye basi ko ati baravuga n'amasaha aza kuba yashikiye hano ho nari nzi yuko aza kuza basi bana none mama ntiyagusezeye je yansezeye ariko iyo ndabimenye yuko atamusezeye kisa sine kumubona ko agenda ne gufata kugira reke nka tuma wundi rero usanga nyine yarafise ibintu byinshi mu mutwe usanga yaribagiye mama ariko sinzi uyu mungu wanje yarimwemwo sinzi canke nakomeye ntaratata mu mema none wowe ugendana igitabo udakomeye arakomeye none ko kisa uri kuramuraba nk'umukobwa mugenzi wawe wanda kuki ibyangombwa byose nk'umukobwa umuhungu wese yobona akeneye arabikwijema umuhungu wese ambuye ntiyo mwifuza none musaza we kweka taruko musaza we habura iki mama ibuka ko afume amwifuza basi fume mama bine ndakubwira ibuka ko umusaza wanjye afite ibintu byinshi mu mutwe usanga yibagiye kumusezera mama ntushake gushavura mama nk'umukobwa nk'ujya yo kwibagira batakumusezera yakumuvugira mana nawe urakunda umusatsi yakumuvugira ntegerezwa kumuvugira kuko ndazi brother wanjye afite ibintu byinshi mu mutwe kuri ubwo wewe ntugashake gushavura cyane usanga yazyibagiye ariko ko ari karanye azotuma saraje sinzi ko zava namuka ngende ndabona uwo mukarema nakinyumvira yananiye jewe ubuye ngo ndamwiteke nawe ko akomeye umenye ko adakomeye ndamuvuza arakomeye kandi cyane oya cyo kubyumva ujya mukobwa uri kuramura wonye gukobwa mugenzi wawe uravuga ati n'umukobwa akwiriye kwitwa umugore w'umuntu sivyo n'umukobwa arenganya umuhungu wese wifuza ariko musaza wawe wari ngaha ari memo ariko aramubona sinzi ko ari mu oya mama umwana sinzi ko abinyiciye umugabo ko cyane mama ngira barabdogeye umwana bashaka guhonya umuryango wawe none ikintu kwikokera abanyiciye umugabo ni babanyiciye umwana uko mubahonya umuryango rero musaza watarongoye tuzobaduhonya ihangane ubwo bwinshi mahame ayo birakora n'amashamba y'inzoka nakora umutse mu ngoma ya bumva gute
ubugingo bwawe cyane kuri heza gihe kumva mitingi kubera kwiga birahera aho n'umumara uba uri kurasura aha bice bihera mu minota mike wihangane kure biraza guhera biraza guhera uyahaguruka yahaguruka ariko yigira gato abandi bahoze hajya muvurira ngahe imbere mbwira nabwo nayifana basi reka wakoze uru ni urufu mumukuyeho niko wakoze akazi gakomeye cyane oya tuna amafaranga nakira nanakimye ikibazo hano uyu muganga atakira amafaranga nanakimye ugira ikibazo nanakimye oya udabona basi nifana basi oya nanakimye ugira ikibazo je nafana muze bya vrai n'amafaranga akorera umukobwa kana guri fana oya nanakimye ugira ikibazo ifana uyo nta bwenge yambereze jiwe ahubwo bayi abo ntibazi akamaro k'ibyo bari ubu birayi na byose biraza guhera bazagabanya minota nka cyaguru murakoze hari abantu bavura bagapfa bakenye konye imanya nana yibagiye muziki saka tubini wao basi afsabi huu tugire tumshire uyu urahejeje kukuvura kumara bwinga urungure mu bitindika bise yabonetse ahubwo umuti bibaho iwabo agenda ubona urabyumva rero iwabo ni mu cyungarara ariko n'abantu bameze nabi urabona ko bavura n'inzoka n'abarozi ugezeyo n'ibyo babi kandi kirazira ko abantu bakubona uca bibaza ko nawe ufashanya nabo kuroga ahubwo wewe wicyari cyakutanye ikiye ngo nza kwereka imirima yawe isigaye kurabona hari urugendo runini cyo kugira haracyafite amasaha abiri kugira ngo tubizunguruke byose harimo akazi kanini kandi naje urabona nta n'icyayi ndaronka ubwo mukingingiriza abandi umuza kwifora kwere kubanaya aragiye muri ndirega umugabo bari umugabo kaba bari umugabo aho ni kurenga usigara inkovu kurenga aho tugakije hari akagendo reka ducinga hatu tubandanye muri bya mirima ama none ko waguze hanini waguze hanini awe hanago Jemba uyu mukobwa ugira urusaku Satuvuka kukubwira ubwo rusaku kwa ubyose abaye akabaye kose muri iyi uvuga ibyo ubonye byose uvuga ngiriza ko ndakubwira neza usubye kubita ngo jede umunyarusaku nzokora icyo ndagusumba ntubone ngora nkora ngahi wani ngo jede abuzi yomba na dro ufise wo kunkura ko njewe ikintu ahite gusa nyamukuna naje kugira n'abanyita ngabanyurusaku ayo wirugura vuga nicyo umbiriza ndakubwira umuntu nibikuraba byo ndabinaje kwiriki none uvuga cyane kandi uvuga ko bitakuraba bituma bakwita kuri umuyuwayi ni uri umuyuwayi kabisa biraboneka ati umuyuwayi nubwo nogira ubuyuwayi we birakuraba ufise utujambo ugenda kudedemba ibyo uvuga amajambo wagiye kubwira Sara ubaza ko navyumva byari bikuraba wewe ko baza wishigiye umuntu kumbe twese turabanyarusaku wewe wabimenye gute wewe wabimenye gute nyaba utashaka kurusaku
isubiye no kumva yandi ubu nzotora mike uwo munwa wanjye ubu nzotora mike nyambo utagomba kwisonera numvise kandi udedemye yamwe ndahajya ansaba mike uvuga reka ubu yuwaye rero kandi mfata neza nk'umukozi mwiza urabyumva unzane kwa kanyaro nzotora mike ni ukuri ruguru zoduga kandi urwo rusaku rwawe ntago ruzogushikana ayiwanyu nyama ndahabaye jewe urondera amafaranga muga ibintu byo ngabo ntibikuraba ntibindaba none nyamba wumvise jewe nabyese hari biki wewe wabyumvise gute nyamba utari umunyarusaku ndamubwira nterefone kwawe ndabimubwiye ahubwo nje no chawe musaza wawe gana numwe yungubita rimwe nuko ndavuga ariko turashaka kukwirukana kwa uwo munwa wawe none inzu ni inyene ahubwo rindira mama ni yaca ndamubwira ubwo rusaku rwawe ugenda uravuga awa ahubwo bugize neza umubwire cyo mvuga n'ayandi jeda kubati impande reka kunde demba ko sha nawe gushikana ubwo rusaku ubwire urusaku rumuhungu mubwire nyoko wawe cyamvuga n'ayandi umvanganya ndakubwira uwo munwa wawe udashaka kugabanya ubwo rusaku rwawe udashaka kandi reka kunte ndagusumba imyaka yubona je murangahi iwanyu ugobe kunsuzugura jewe ndazi ko mama wawe atari ngaha musaza wawe atari ngaha umenya ubu korako gerageza kwanza gerageza turako no kugara kaja kajyangu genda ugare ani wacu wena chonka oyo uzuhagume nyambari wawe ni wacu nubwo nzogenda ariko aha cyo gituma bibavuga ko bakuru muri wawe twe biraboneka